Cita was Bombat Pakti Bombat Pakti wujud itu wujud sisa Pakti mantas berkonek dia katoko Pating jebleker pating jebleker dia blekek ikok soka-soko sakema basulang ingkang gegolo golo kang gegoro-goro kawan condro hati pokok caketan di jebol jebolo kira kon dodor widodari atsara absang siglo sakyangan kepul model suberi golo golo wah oke Yusuf Wijaya Ari Jika Ari Jika Sirup sidup permatam tamoko sanggar niwala kalsi tata kumpasami romo datan lumampari sang bombo katokan bebasan rawi rapas malam dibutuh sang sujud jasa pandepan kerongko besok keporesan bombo bebasan sebelah keritan butul jakat hitam kalau sebelah agen kulon butul jakat kulon wah oke Yusuf Wijaya Ari Jika Ari Jika Gusti paring kempakan yo mantuk Gusti warga kawulan sampe bebedatan para bojo-bojoku. Kawis kantan mlemre prasasti agesang Sura Sudirra Jaya ning Racun Berastokan Karama Astuti. Sapa kang tumindak becik bakal timukan pencat kalaupun tumindak ana ning Purwayu ning Pakamon Sirna. Wah, Yusuf Wijaya Ari Cita Ari Cita Wijaya Ari Cita Ari Cita was Bombat Pakti Bombat Pakti wujud itu wujud sisa Pakti mantas berkonek dia katoko pating jebleker dia blekek ikok soka-soko sakema basulang ingkang gegolo golo kang gegoro-goro kawan condro hati pokok caketan di jebol jebolo kira kon dodor widodari atsara absang siglo sakyangan kepul model suberi golo golo wah oke Yusuf Wijaya Ari Jika Ari Jika sirup sidup permatam tamoko sanggar niwala kalsi tata kumpasami romo datan lumampari sang bombo
Kapekat bebasan rawe-rawe pas malam dibutuh sang bujeng jasa pandepan kerongko besok keporesan bobo bebasan sebelah keritan butul jakat hitam kalau sebelah agen kulon butul jakat kulon wah togo Yusuf Berwijaya Ari Cita Ari Cita Gusti paring kepakan yo mantuk Prabu Warga Kawutan sampe bebidatan para bojo-bojoku. Kawis kanten nomor prasasti Agesang Sura Sudirra Jaya ning Racun Berastokan Karamo Astuti. Sapa kang tumindak becik bakal timukan pecat kalaupun tumindak mau ning Purwahyu ning Bakawan Sirna. Wah, Prabu Yusuf Wijaya Ori Cita Hai Cita Wah Sita